ahubwo abo bari bagiye kuribwa banyuma ntihafande Makenga ari Bukavu ukuntu bari bamupangiye Kahimbi yamaze kumupangira mu gitondo yagombye kumwica nibwo yamucitse no kumucika bamuteze ambushi ngira ngo mwazira nzira za Nyabibwe usibye ko Imana yamucishije mu yindi nzira muri iryo joro nibwo Afande Bosco nawe bari bamuteguye kugira bamufate igoma nayo kugira ngo bamwice nibwo yabaciyeho aca hara mu Isake aragenda abagiye Masisi ubwo Afande Makenga nawe yiretro bageze Cyanzo ari aba officier 11 bavuye muri CNDP baganira na leta kuzana amahoro harimo Afande Ntaganda uko nabibabwiye ari kuri Rahe yari kumwe na Afande Baudouin yari kumwe na Afande Wilson Nsengiyumva ushobora kuba yaragiye mu kiruhuko hariho Afande Munyakazi Ezayi ushobora kuba ari Kinshasa hari Kabundi Nosa hari Gahizi hari Zimurinda hari Emile Claude Micho Justin Bihire na Muhire Mike Juliette aba nibo officier bakoze declaration yo kuzana CNDP muri leta maze kujyamo ubwo hafungurwa operation spéciale ya mbere yitwa Umoja Wetu niyo yabaye hagati y'igihugu cya Kongo n'u Rwanda ariko haza kubamo imbogamizi kuko kubera Kinshasa ariyo yari maze kujenga iyi FDLR mbabwiye naira amazina yayo nazira headquarter bari barimo headquarter nani FDLR leta ikora the operation na hamwe n'abanyarwanda ariko bakaya babwira FDLR ahantu bari buce impamvu bagiye barazamuka bagera Rucuro barazamuka bagira muri Rubero barazunguruka Masisi nta ntera hamwe nigeze iboneka kandi bari hamwe n'ingabo za Kongo alors que briefing yari yatanzwe tayari bose bihishe mu baturage bas comme operation zari zigiye gitoya bakirahagaze kuko cyo kintu abantu bajya bakibaza ngo u Rwanda rwaje kurwanya FDLR ngo none FDLR iri hehe iyo FDLR irahari kuko yaje kuboneka nyuma Hamuda Cumura yaje kuboneka nyuma ariko kirage cya 2009 ntago yabonetse bose bari bihishe ba Pacifique bande bose ari amazina nababwiye bose bari biyambaye amakoti bibereye mu baturage haraza Masisi abandi bari muri Rucuro hirya no hino kubera leta ya Kinshasa yari maze kubajenga ifite gahunda kugira ngo batere u Rwanda alors kugira ngo leta bikavaringe iza gucreya ikintu bise coordination des opérations ya Amani Leo baza gufata General Amuri cyo gihe yaramaze kuba nommé comme ministre wa état major général niyo waje kuyikurira General tuza batwayisiwe Ntaganda bakreya zone enye première zone yari ifashe Nyiragongo na Rucuro kugera Intuza kugera Rubero Beni yari yobowe na General Yave Filemon bakreya deuxième zone niyo yari iri hariya muri Masisi j'espère que Afande Baudouin niyo wigeze ayiyobora kuko yari ifite 11e yari ifite 21e secteur na 22e secteur imwe yabaga Kicanga indi yabaga hariya Ntuza Inyabyondo baza gukreya 3e zone de défense plutôt 3e zone opérationnelle muri Sud Kivu na 4e zone 3e yari iri Bukavu 4e yari Uvira niyo yari yobowe na Taigawan ubungu buri mu ntare za Sarambwe alors kuri coordination ya Sud Kivu niho Afande Makenga yari noneho kuko niwe rukuriye zo operation iyo des zone 3e na 4e zone zo muri Sud Kivu noneho ku rwego rwa Nord Kivu hari benshi barabahinduye ariko mu muzi wa ruhari ni twayisi wayo ni General Gahizi ni warukuriye aje ya operation za Nord Kivu donc ari fashe première zone y'Rucuru na deuxième zone ya Masisi operation ziraba ariko izo operation yari intera hamwe bajya kuzigeraho leta ikazisinyana kuko icyo gihe Kahimbi Marehemu niwe wari nka coordinateur wazo afatanya na Ntuza na wari wa Anere na Nikalev ko nibo babahaga ibikoresho donc iba operation ya mascarade
nta ntera hamwe nimwe yigeze ifatwa, nta nigeze itaha, kuko nibo bari bamaze kuyiha ibikoresho, ariko bakabata integration ibe bakavara ingingo bagiye gukora operation alors que ntabwo zigeze zikorwa. Iyo yari 2010, 2011 baba barahinduye ntikibaye, noneho amani leo habaho kimya 1 kimya 2 patati patata. Ibyo byose byari ibyo kugira ngo bibonera amafaranga, bakora ama contrat de défense ngo bari muri za operation contre FDLR, ariko nta nimwe yigeze ifatwa, nta nimwe yigeze ishikirizwa u Rwanda kuko ntira accord yari yabivuze ko zagombye gutaha. Alors ubwo rero babasirikari baba officier bagiye muri leta biyunze n'abandi bose babaye obligé kujyamo, n'abari babyanze babigiyemo ku kingufu, ariko hatangira kubamo tena chasse à l'homme. Officier bamwe batangira kurga babakura ku kazi bakabasimbuza abandi bakabagira ba dispo, abasirikari bo hasi bakabafata bakabafunga, ryatotezwa rirongera riragaruka. Abaturage bari bamaze gutahuka basubiye haraza Gicanga, basubiye za Masisi hirya no hino, intera hamwe zitangira tena kubatemagura no kurya ibyazo. Ahubwo abo bari bagiye kuribwa banyuma ni Afande Makenga ari Bukavu, ukuntu bari bamupangiye Kahimbi, yamaze kumupangira mu gitondo yagombye kumwica, nibwo yamucitse, no kumucika bamuteze ambushi ngira ngo mwazira nzira za Nyabibwe, usibye ko Imana yamucishije mu yindi nzira. Muri iryo joro nibwo Afande Bosco nawe bari bamuteguye kugira bamufate Igoma nayo kugira ngo bamwice, nibwo yabaciyeho aca hara mu Isake aragenda abagiye Masisi. Ubwo Afande Makenga nawe yiretruva ageze Cyanzo. Nguko rero ukuntu ubwo aho hari mu kwezi kwa gatandatu je pense, kuko akoro yabaye signé le 23 mars, ariko CNDP mu kwezi kwa gatanu ho niho yavutse nyine. Ubwo akoro nayirenze nagiye mu operation za 2010 na 2011. Ubwo mu kwezi kwa 10 kwa gatanu 2012 niho iyi operation yabaye kugira ngo bice Afande Makenga na Afande Bosco, umwe aca Masisi undi Rucuru. Bagezeyo nibwo bavuze ati on doit réclamer noneho iri akoro. Iyi akoro yarimo ibintu ki? Qu'est-ce qui était dans cet accord? Iyi akoro yabaye signé hagati ya CNDP na leta. Mu gihe cyashize navuze ko iyi akoro c'était parmi les meilleurs accords. Iyo leta réellement yicaraho ikavuga ati yifatireho ibibazo byose by'amakimbirane muri Est byari kuba birangiye. Alors iki gihe rero 2009 wari uyoboye CNDP n'uwitwa Desire Kamanzi, yaje gusimburwa muri 2010 n'uwitwa sinzi niba ndibuka izina rye, 2000 Gafishi oui niwe waje kumusimbura. Ubwo nyuma yaho nawe aza gusimburwa na Honorable Mwangacucu, turaza kubivugaho kuko n'ubu ngubu niwe president wa CNDP yagiye muri leta, kuko CNDP nyuma yaho yaje kujya muri leta, ari kujya muri leta ijyana president gusa, abakadre bose bo barasigaye kuko bagombye kujyamo bikurikiranyijwe n'ukuntu akoro yari imeze. Akoro yari imeze ite? Ikintu cya mbere cyumvikanye kwari kugira ngo CNDP ihinduke kuba comme parti politique. Ibyo byo byarabaye, bayihaye na agreement ku buryo no mu matora yo muri 2011 CNDP yari yamamaje ijya no mu mwanya wa leta. Un parti politique pour sceller le processus de paix. Bako journaliste amubajije ati se ko tuzi ko leta itajya yubahiriza amasezerano, ni yihe assurance mufite ibazanye muri yo leta surtout yo kugira ngo mwiyunge avec AMP ari Alliance de la Majorité Présidentielle? Aramushubije ngo hari komisiyo ihari, ngo natwe turategereje kuko hari ibibazo bya integration, hari ibibazo byo kugira ngo bemere amagrade y'abasirikari bacu, ngo sont des promesses, ngo nama promesse, ni ibintu bitari byagakozwe. Gafishi niyo wasimbuye Desire Kamanzi ariyo wasinye kuri yo akoro muri le 23 mars 2009. Niyo wari umusimbuye nyuma ko we amaze ku icyama gihinduye president mushya.
Alors avuga ko bumvikanye ko hagomba kuba processus yo impunzi gutahuka tripartite yasinywe na modalité pratique, ariko kuva icyo gihe 2010 ngira ngo twigeze tubivuga mbasobanura iby'impunzi kuntu zitatahuse, hana kimwe kigezwe kiba ishyirwa mu bikorwa. Nabari kubivuga comme president journaliste wafite n'impungenge zikomeye cyane kuko nzi ko iyi leta itajya yubariza amasezerano ni assurance mufite. Aravuga ati no ni za promesse twicayeho. Ayo ma promesse rero yarabaye 2011, nibwo 2012 aribwo nari ngeze mbabwira kuntu bapanze kugira ngo abaraba officier bose babagirire nabi, Imana irabakiza baragenda. Nibwo bahise bagenda bakreya mu kwezi kwa gatanu rero yo kurevandika izo accords CNDP yasinye na leta, zabazanye muri leta zitigeze zishirwa mu bikorwa nk'ukuntu president wayo abivuze n'ukuntu journaliste abyemeje. Ubwo babakreye M23 ariyo le mouvement du 23 mars. Mouvement du 23 mars bose bamaze kugira, bamwe bajya muri Masisi abandi muri Rucuro, abandi bahise babageninga byihuse cyane. Nibwo leta yatangiye kubakoraho ibitero kugira ngo iburizemo umugambi wabo wo kureklama. Ibitero biragenda 2012, Rumanga birafashwe, Cyanzu zarafashwe tayari. Ubwo ntuzishaka kubyitambikamo MONUSCO kuko MONUSCO ntabwo byitambitsemo ubu ngubu, kuko abasirikari nk'ari ya Rumanga bo bose bari bavuye ruguru za Ntamugenga na za Mugora, bose bagiye bahungira muri base ya MONUSCO, niyo yagiye bahisha. Bamwe ni na MONUSCO yabakuyemo ibazana Igoma igihe Rumanga yari imaze gufatwa. Ubwo babarambutse muri Masisi birafashwe, basi mu kwa 12 Goma ibirafashwe. Nibwo habaye pression ya communauté internationale, Kabila akina jeze no kuri communauté internationale, bahereza ordre M23 nisubira inyuma. Nimara gusubira inyuma noneho izo accord barayishira mu bikorwa. Habaye amanama menshi, inama imwe yabereye Addis Abeba, hari inama yabereye i Nairobi, hari ya kabiri yabereye i Bujumbura. Izo zose Kinshasa ikagenda ati oui ça va, on accepte, non ça va, ibibazo byabo tugiye kubikemura. Bagera Kinshasa bakabishira ayo ma declaration se bakayishira mu matiroir, ikibazo kigakomeza kuba cyakindi, gutotezwa gukomeza kwa kundi. Ibibazo bya FDLR birakomera birazamuka. Nibwo atake zabaye nono zikomeye cyane, situ muri ya muhanda hari Irwindi hagati ya Mabenga na Ntuza na Kanyabayonga. Niho harira uriya mudamu M23 yirutse gufata yitwa Chantal, niho wategaga ambushi hariya zikarishe cyane, bahita muri Busendo. Umuntu wese yarahageraga agasenga au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ngo adahura na Chantal. Kandi bose icyo gihe bari hamwe, bari en contact na gouvernement, yaba muri Sud Kivu, interamwe za Sud Kivu, yaba za Nord Kivu ko nababwiye dikota zabo ko zari zimeze zose. Tous ils étaient en contact avec Kinshasa, ibahereza intwaro kugira ngo bakomeze bateze umutekano muke mwakariya karere. Entre temps M23 nayo igahangana na leta, igahangana n'intera hamwe, none ubisigaye yarahanganye n'ibindi yo turaza kubigeraho. Urumva iyo cycle infernale leta yagiye ikomeza ikuza muri uru rugendo turi kuvuga uyu munsi rw'imyaka 15 irangiye rw'iyi accord. Alors ikindi cya gatatu ari bumvikanye ko agombye gusinya kulibera intuza aba prisonnier. Ndakubwira ko kugeza ubu ngubu hari abantu bafunzwe depuis 2007, leta yafunze n'ubu bakiri makala. Abandi babaye abasazi, abandi baracanganyikiwe kuko barabakera bose barabazamuye bajyana Equateur, barahanitwa Angenga. Personnellement hari bamwe mperutse kuvugana nabo, uvuganye nabo biteye agahinda kugeza n'ubu. Malgré ibi byose byabaye, malgré izi intégration zabaye iki, hari abantu bagifunzwe bazira ko babaye muri CNDP, bari muri prison Angenga, bari muri prison ya Kasapi Lubumbashi, bari muri Ndolo, abandi bafungiwe muri prison ya Karejafu i Matadi, abandi bafungiwe Bandundu jusqu'à ce jour kuva 2007. Usibye na 2011 na 2007 igihe cya CNDP hari abakiri muri prison. Muri accord nibo harimo byo gufungura abantu bafunzwe, ntibyigeze biba. Hari iyakoro yavugaga ko hagombye gusinywa loi ya amnesty. Loi ya amnesty yabaye sinya, ari kumva imitego yari irimo.
loi d'amnistie de 2009 yayisinye tariki ya 7 y'ukwezi kwa 5 2009. Donc c'était quelques jours avant que nous a amnistie yabaye signé, ordonnance basinye, ariko mise en application yayo yagombye kuba mise en application yabo n'urukiko rukuru rwa gisirikare haute cour militaire. Iyo processus ntabwo yigeze iba n'umunsi n'umwe. Ibintu byayabeshesha abantu ngo no amnistie yabaye signé, no amnistie kuba signé, oui c'est vrai, mais notification ya buri muntu yagombye kugira notification ye y'urukiko rukuru rwa gisirikare rwemeza, kuko niko procedure ya justice ya Kongo igenda, rwemeza ko umuntu ari amnistie akagira urupapuro rwe. Abavuye mu mamayimayi barahari, bo nuko imwe ndayifite ariko si ngombwa kwijya hagaragara. No ndavuga ko mfite notification y'abamayimayi babonye bo babahaye, ariko ntabwo wa CNDP n'umwe wigeze abona iyo notification y'urukiko rukuru rwa gisirikare. Ndego ukuntu bakinnye bakora, irabasinye irahari, ariko ni nko kukubwira ngo umuntu yaguhaye passport ngo jya mu gihugu runaka nta visa irimo. Passport igomba kuba irimo visa. Donc yatanze passport ariko ntiyashiramo visa, none arimo ati mugende ntacyo bari bubatware. Wagera ku mupaka immigration igomba kugufunga kuri infiltre. Niyo mutego bashizeho, ibintu byigeze biba. Hagombye kuba cyo bita mise en place un mécanisme national de réconciliation. Iyi mise en place ya mécanisme de réconciliation ni nama nimwe yigeze iba ishiraho iyi mécanisme yo kugira ngo habe réconciliation, abaturage babunge ibibazo byari bihari bya identitaire bikemuke. Non, haba muri accord harimo cyo gucreya création ya police de proximité. Iyi police de proximité ntabwo yigeze iba, ahubwo n'abapolisi bose bavuye muri CNDP icyo gihe, ngira ngo yaba ari nk'aba officier babiri nangwa batatu babonye reconnaissance, ariko abapolisi bose bamwe ni bamwe baherutse gufungwa bafungirwa mu Masisi ngo babaga muri ibisunzu ainsi de suite. Abo nabo kuva 2009 abapolisi batigeze baba reconi, batigeze babona matricule, batigeze bagira intégration, alors que c'était prévu muri accord ko hagombye kuba création d'une police de proximité. Muri accord harimo iyo bita création ya ntuza ya érection de Nord Kivu Sud Kivu comme zone sinistrée. Nibango iriya zone ya province ya Nord Kivu kubera ari province zimaze imisi mu ntambara, CNDP sous le leadership ya Laurent Nkunda bari basabye ko ari ama province aba province sinistre, nibango abaturage baborohereze ku misoro, ibintu by'imisoro babase nkaho babigabanije kugira ngo barebe ukuntu bacuruza bongere bireconstituer baba abantu. Yari igitekerezo cyiza cy'abaturage bose bari bakunze, ahubwo kugira ngo leta ibikore ibazanira amategeko tenasumbyeho yo kubananiza, ku buryo hari ibintu biba taxe doublement à l'est bitaba taxe à l'ouest, nk'ibintu bya carburant. Buriya carburant ntiwareba ukuntu iba taxe à l'est alors que à l'ouest hari amataxe namwe atabaho. Kandi yuzi ko carburant yahenze, buriya ngo transport irahenda, ngo ikintu cyose kirahenda cyaguzwe, kuko umuntu ntabwo yakwishyura transport ya $100 ikintu yakiguze $20 ngo aza kigurishe $10. Donc babafatiye kuri carburant n'ibindi bintu biva hanze, este barayisir taxa, ouest yo bayigabanyiriza imisoro. Hari imisoro yishyurwa Goma ni Bukavu na Kisangani na Ituri, itaba Bandundu, itaba Bakongo, itaba muri Equateur. Urumva ko Kinshasa hari ukuntu iginyonga est ikumva ko c'est à l'étranger, nta lien cordon ombilical iba entre barabayobozi bo muri ouest na est. Ikintu cyose bakoze nibi by'amabombardement bari gukora, hari officier ngo wavuze ejo bundi ngo ngo unyoso bokuta kuna bo bomakaka po bagonyoso bazaba Rwanda, ngo uwo muri busangiye yose ngo iwe kompora yose iri bufate rimufate, ngo tuzi ko n'abaturage bose bari ngo ari abanyarwanda. Donc nta kintu na kimwe leta ya Kinshasa igeze ikora
kugira ngo ifacilite vraiment iyi akoro yari akoro nziza nigeze mbivuga ubushize. General Laurent Mungu amubariki sana yari afite vision ikomeye cyane mwakara karere kugira ngo bakure mu buzahare barimo, ariko leta ya Kinshasa ntabwo yigeze igira n'umunsi n'umwe igitekerezo cyo kugira ngo iakompanye ibitekerezo abaturage bagubwe neza. Alors amnistie ntibaye, liberation y'aba prisonniers ntibaye, ainsi de suite nta kibaye. Hanyuma ati mujye muri leta, kandi leta naberetse ko bigeze bayijyamo igihe cya Rama Brigade nababwiye, igihe cyantuza cya mixage, ibyo babakoreye murabizi. Bayigiyemo 2009 mazi ngo ibintu bigiye kuba neza, bajya no muri majorité présidentielle. Ubu SNDP ni parti politique ya majorité présidentielle n'ubu ngubu, ariko ninde mu député wigeze yiyamamaza muri ntuza. D'ailleurs bakoze même na alliance na ISTP, parti ya ntuza ya Serufuri mu matora 2011, ariko nta mu député numwe wiyamamaje muri konti ya SNDP wigeze. N'uwabavuyemo nawe ni gymnastique zakozwe kugira ngo abone umwanya muri Sénat, ainsi de suite. Donc urumva ko hari n'abayobozi babaye nommé. Hari umwe wabaye nommé comme administrateur, je pense ça doit être Papa Nzabirinda, quelque chose comme ça. Yabaye nommé comme administrateur Bandundu, bamwanze atari yanagerayo, baravuga ngo Rwanda wanati awate. Hari undi wabaye nommé muri DGM, si c'est Kabori ou quelque chose comme ça, yamaze amezi 3 bahita bamuvudukaho. Uwa gatatu wabonye nomination ni Rucogoza, wabaye nommé comme ministre provincial ya justice. Kuko icyo bintu bajya babivuga ngo abantu babonye imyanya, iyo myanya ntayo, ni imyanya 3 gusa yabaye sinye. Uwo wa administrateur Bandundu birukanye, wagiye muri DGM na ntuza na Rucogoza wabaye ministre provincial wa justice, ariko nawe nta butegetsi yari afite parce que ministre provincial wa justice ni poste iri honorifique, nta decision, nta muntu wagombye kuba yafatwa muri prison ngo afunzwe kuba yari umututsi ngo agire imbaraga zo kuza kumukuzamo. Procureur ahari nanda hari, donc niyo myanya 3 gusa yatanzwe. Urumva niyo mu gisirikari umvise ko president wenyine yavuze ko amagrade ntago yabaye reconnu, nama promesse bakihari, n'imyanya yose abayihawe nta numwe wabonye umwanya ufatika ufite ijambo. Alors ikindi yakoro yarivuze navuze bya Nord Kivu, réforme ya service de sécurité. Réforme nimwe nta réforme nimwe yigeze ikorwa. Byari byo kwa ngo abasaza babara ba ex-phase bose bari mu kira gisirikare babajyane muri retraite, habe engagement nshya, bakore biometri insha, bakontrola abasirikare kira gisirikare gifite. Leta irabyanga kuko twigeze tubivugaho, irami bare batanga ko bafite abasirikare 180 niyo kubeshya. Bashobora kuba bafite nk'ibihumbi 20 na ibihumbi yose 160 na amafaranga agabanywa 50% présidence de la République, 50% indi sigaye bakayigira 100%, bagafatamo 45% état major général, 25% ntuzikayitwara ministère ya défense, utundi dusigaye tukagabanywa mu ma région militaire, ari byo mwumva bita ngo ni za opération retour. Amafaranga n'ubu ngubu na Fande Makenga depuis 2012 amafaranga ye aracyaboneka kuri banki, ariko yose araribwa. Nibwo bwoba bajya bagira bakavuga ati aba bantu ba SNDP na M23 nibagaruka mu gisirikari, kuko muri reconnaissance yabo bagomba kubahereza umushahara wabo kuva 2011. Ibaze rero niba Fande Makenga yari afite nibura nk'amadolari 1000 y'umushahara komeye, poste yari afite ari hejuru, uyi multiplier iyi myaka yose 15. Alors nibwo rero ministère de défense vuga ati non, sont des Rwandais, pas d'intégration, sont des terroristes. Nibira nubwo bafite bukomeye cyane bati aba bantu tubagarura tuzaba hari amafaranga yabo tuzabishura, andero yo kubishura ibintu twabakoreye, est-ce que réellement tuzashobora kubana nabo, yo convivialité zaba ko twabakoreye ibikorwa by'oza rubozo. Icya gatatu bagatinya bati bari abantu so des gens justes, nibaza est-ce que tuzakomeza gushobora kwiba koko nk'ukuntu twari dusanzwe twiba. Bakabati non, reka tubakubiteho etiketi y'abateroriste, amahanga dufashe babasanctionne be kuza pas d'intégration, pas question des Rwandais dans notre armée. Des Rwandais
ibaza abantu bayoboye kuva muri AFDL ukuntu nabisobanuye, babavanga amabrigade. Icyo gihe bavanga amabrigade, bavanga brigade bavuga ngo Bodwe ni Rwanda nangwa Kabundi ni Rwanda, ainsi de suite. Voilà, urumva ni za motif kuko batinya kwakira ziriya ngabo. Natwe ubushize twavuze ko twabonye n'amatelefone y'abasirikari b'Abasud Kivu n'abayobozi bavuga ati kuva Afande Makenga yagendeye muri ya zone yabo ati hari amafaranga badaheruka kubona kandi asohoka ariko yose araribwa na administration ubungubu ihari, bagatinya bakavuga ati aba bantu ntitubaintegra toko yiba lisusute mbongo kaka yose banawokende na normal, donc ça sera très dangereux. Ngiki kibazo kiyari, donc yakor ukuntu yabaye navuga ko kursa 10 gusa nicyo kintu cyakozwe, donc kira cyo kurekonesa CNDP comme parti politique. Iri amnistie yabaye signé ariko ntibayihereza subasement ya notification ku rwego rwa gisirikare, nabari abantu batatu babaye nommé avec quelques officiers aussi babonye za poste ariko nabo nyuma yaho bose bazibakura. Ngiki kintu cyakozwe muri yakor. Ibindi byose biriliye na les causes profondes y'iyi conflit, notamment ibyo gucura impunzi. Ubunze ko bivuze ngo on est en train de travailler, hari intuza miza neuvre yabaye signé ariko ntabwo igeze ishyirwa mu bikorwa, yaba ari impunzi ziri Burundi, yaba ari impunzi ziri Uganda, yaba ziri mu Rwanda. Kandi iyo niyo parmi les causes za mbere yaba CNDP yarwaniye, yaba M23 ya mbere ni y'ubungubu. Ça c'est le 1. Icya kabiri, ikibazo cy'interahamwe naberetse ko ubaze neza urasanga hari accords zisaga 12 leta yasinye. N'ubu maze kubona kopi n'ejo bemeye ko ngo bagiye kuzifata. Iki kintu urumva ko Tshisekedi yemeye azagishobora. Urumva none amatakira ngo yi ubu FDLR bamaze kuzishyira muri leta, ubu n'abasirikari bavanze. Urumva bamaze kubona none ibikoresho biruta n'ibyo Kabila yabahaye. Iki kintu umva kucyemera c'est du blabla, ni ikintu kigoye kugikora iyi saha. Nihe mécanisme nihe, reka tuyirindire ariko n'état pas prophète de malheur. Urumva ni bya bindi bazagenda bazunguruka inyuma ngo kugira ngo iyi crise ikomeze, kuko wajya avuga ati nubwo este yagenda ati nye mfite Katanga, mfite Kolwezi, mfite amabuye y'agaciro za cobalt ko daere kuna naza kuna ilokomokote. Pour lui abantu bayituri bapfa, abantu bano Kivu bapfa, abanyamurenge bapfa, Tshisekedi il s'en fout kuko ngo ntacyo ngo ateganyije no kubona muri este sauf mine ya Rubaya, iyo niyo akeneye gusa, ariko ibindi by'imibereho y'abaturage il s'en fout. Alors ubwo M23 bamaze kuyikura muri Goma igiye, ntabwo bayikuyemo bayirashe, ni pression yahabaye ya communauté internationale kuko Kabila yari yemeye ko agiye kushyira mu bikorwa iri accord. Basubira mu birindiro byabo, bamaze kugera mu birindiro byabo bashaka kujya kubatera, baririnda. Bamaze nyuma yaho bajya babesha ngo brigade d'intervention ngo yaraje barasa. Niyo nabajije umuntu ko iyo brigade niyo yagarutse. Ura general uhari ubungubu wa Sud Afrique niwe wari uyoboye FIB. Shiko niwe twavuga ko yasimbuye Mamato. None Shiko yaciyeho, namaze kubona ngo bamutaye no muri yombo, yari muri selile ya Guantanamo hariya muri Demia. N'abasirikare bakora izo ngabo kandi ubungubu niho FARDC ifite n'ibikoresho bikomeye cyane biruta n'ibyo yari ifite muri 2013. None iyo M23 batsinze ngo barashe bayirasiye he? Urugamba rwabereye ko twese twari hani Goma, urwo rugamba rwabereye he? Nta rugamba rwahabaye. Ni M23 yiretiye muri Goma isubira mu birindiro byabo muri cadre yo kubaha le père de la sous-région, notamment u Rwanda, Uganda n'ibindi bihugu nka Amerika. Bavuze ati reka intambara tuyireke badufashe kugira ngo ikibazo gikemuke ku mahoro. Ise soretire, bamwe bajya mu Rwanda abandi bajya Uganda.